state election committee in pynbna yang kyrtong ke banyak ni ki constituency Bah te hari ni kapor ngan puli ka kyrtong juga ni ki candidate ki kyrtong bat ki constituency Bah te beningkong kyrtong idei I dame wanhi el rembai nakan riu cleariat constituency dame wanhi el rembai nakan riu cleariat constituency dan kandidat bar idi Dr. Ricky AJ Singkon naka khatway umsning constituency naik kandidat balai idei ba having stone karpran naka khatlai maurang khneng constituency kandidat basau di ba Brightstarwell Marbaniang naka khatsan maulai constituency I kandidat basan di ba Avenir Pariat naka khanriu East Shillong constituency natai banriu di ba Raja Jerwa naka khatpra West Shillong constituency I kandidat banyo di ba Dani Langsti naka khatkandai South Shillong constituency I kandidat bapra idei kong ai bandap lin F lingdo na ka arpo melim constituency I kandidat bakandai idei ba Winston Tony lingdo na ka arpo wei nong thamai constituency kandidat bachipo idei ba Arden Miller Basayamot na arpoar nongkrem constituency I kandidat bakhatwei idei ba Dorister Marbaniang naka arpusau Mauplang constituency I kandidat bakhadar idei ba Manbhalang Thaba naka arpunyo Penursla constituency I kandidat bakhadlai idei ba Shanlang Warjri naka Laipo Mairang constituency badi kandidat bakhatsau idei ba Overlin Imyong naka Laipusan Ranikor constituency kita ki kandidat jongi minta ke kan ke list ke beningkong bakat saw day ba Overlin Imyong na Laipusan Ranikor constituency